Ixken tal-ilma u minflok stepper tistgħu tużaw xejn jew tarġa. Tajjeb ukoll. Li ħanamlu l-ewwel ħaġa ħanurikom kif ħanamlu saqajna fuq l-istepper. Jiġifieri ħajkonna sieq waħda fin-nofs, l-oħra ħanieħdu pass il-qudiem u saqajna ħajinżlu tnej l-isfel u l-fuq. Alright? Dik hija l-body position tagħna. Din ħanamluha bil-weights li għandna hawnhekk. Jiġifieri ħanaqbdu il-weights ħammorru l-ewwel fuq naħa waħda, ħanamlu l-istess naħa biss, u mbagħad meta ngħid change ħanbidlu. Tajjeb, nibdew in 3, 2, 1, ħaninżlu l-isfel and up. Down and up. Jekk tibdew titilfu naqra żgħira l-bilanċ, dejjem għabsu żaqkom il-ġewwa għax tkun tista' tgħinkom aħjar. Keep the shoulders back. Last one. And switch legs. Għanamlu s-siq l-oħra fuq l-istepper u l-oħra il-qoddim. Nibdew in 3, 2, 1, slowly down and up. Last 3, 2, 1. Alright. Min hawnhekk ħanżommu il-weights għal-issa mal-art, ħanamluhom wara, ħanamlu sieq fin-nofs, l-oħra mal-art, ħammorru squat, l-isfel, we're going to lift our leg up. Issa dejjem l-istess ħanżommu naħa, u mbagħad ħammorru għan-naħa l-oħra. Nibdew in 3, 2, 1, down and lift. Squat down and up. Relax, change side, maruna l-oħra. 3, 2, 1, down and up. Relax. L-aħħar exercise ħammorru bil-weights, ħanaqbdu l-weights u ħanippruvaw nagħmlu spallejna fuq l-istepper. Jiġifieri minn hawnhekk ħanersu naqra żgħira l quddiem. Eżatti. Il-weights ħanagħmluhom hawnhekk, ħanollu l fuq u l-isfel. Dejjem jekk għandkom stepper iktar mollija jew xi bench aħjar. Lift up and slowly down. Up, slowly down. Last 3, last 2, and 1. Relax down. Thank you. U narakom darba oħra.